Ndagushimiye inshuti muvandimwe wo kutwumvira kwizi mikoro za Rwanda Media News, waba uherereye mu Rwanda mu duce dutandukanye ndetse waba uri hanze y'igihugu, waba uri i Burayi cyangwa muri Afrika, muri East Africa. Amahoro y'Imana abane nawe. Nkuko mumaze kubimenyera rero, aha ni hahandi haca ibiganiro bigiye bitandukanye, y'amakuru y'ubukungu, amakuru y'imikino, byose ni kuri ino channel ya Rwanda Media News. Ariko ikintu nakubwira cyo, nimba utarakora subscribe, share and comment, iki ni cyo gihe cyo kubikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Inshuti muvandimwe rero, nkuko mwari mumaze iminsi mubyumva, muri Uganda abanyamakuru benshi bari gukora kwino nkuru ndetse n'ibinyamakuru byinshi bikagenda byandika kuno mugabo bita Christophe Okello. Uyu mugabo witwa Christophe Okello ni umugabo ufite hafi imyaka 40 gutyo kuzamura. Ni umugabo wo muri Uganda, arashinjwa yuko yaba yaragiye mu kigo cy'abana b'incuke, abana batoya cyane nkuko muri kubona ngaho kuri screen. N'abana bageze kuri 4 yagiye mu iki kigo, arangije afata abana bageze kuri 4 aba yabica. Abana bose bageze kuri 4. Murumva rero ntago ari ibintu byoroshye kugira ufata umwanzuro ube wakica abantu 4, none ari abana b'incuke batagukoshereje. Urumva ni ikintu gikomeye. Ikindi kintu tugiye kuvugaho rero no uburyo urubanza rw'uno mugabo Christophe Okello rwagenze ndetse n'ibibazo rwajemo. Uyu mugabo Christophe Okello w'umunya-Uganda bamuciriye urubanza none kuno munsi, ariko ibyabereyemo abantu benshi bagiye batungurwa, bakomeje gutungurwa. Mbese uyu mugabo witwa Christophe Okello yaba afite ibirozi, yaba afite iyindi myuka yihishe inyuma? Nibi byose tugiye kuganira mu ikiganiro cyacu mwana masaha. Ikintu nakubwira cyo, banza ukore subscribe, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubikurikirana. Uyu Christophe Okello w'umunya-Uganda, uyu munsi niho yaba yagejeje mu rukiko, bari kumushinja ko yaba yayirisha abana abasanze mu kigo cyabo cy'incuke, abana bageze kuri 4 aba yabica bose bava mu mwuka. Uyu munsi niho yageze mu rukiko. Rero urukiko rumushinja ko ibi byose yabikoze, ariko uno mugabo twaje gusanga ari igisimba ku rwego rwo hejuru, ni igisimba ku rwego rukomeye cyane ku buryo umuntu wese atabitinyuka. Uyu mugabo yabashije gufata abana 4, abana 4 buri wese agenda amucamo uduce duce, namwe murabyumva. Agafata umwana akagenda amucamo uduce kugeza umwana avuyemo umwuka. Rero murabyumva rero, gufata abo bana 4 bose ukabakora ibyo bintu, ni ibintu by'amahano, ni ibintu bikomeye cyane. Yabishe nk'amatungo n'amatungo, ariko ntago bayica. Runo rupfu yaba ari agashinyaguro. Rero nyuma yo kumuhamya ibi byaha, nyuma yo kumuhamisha ibi byaha, nta kindi muri Uganda ni igihano cy'urupfu. Muri Uganda igihano cy'urupfu cyakomeje, igihano cy'urupfu kiracyariho. Rero nyuma yaho hakomeje kuba izindi nzazane, ku buryo imodoka iri gukata, iri gusubira inyuma, ubwo iri gutera rivanse. Noneho mu gutera rivanse, ubwo imodoka ibisubiye inyuma, mu gusubira inyuma ibigize ibigonze umuntu aba arapfuye. Rero ibyo byose nibyo twakomeje kwibaza, mbese uno mugabo yaba nta yindi myuka yihishe imbere? Mbese uno mugabo yaba nta bindi bintu bimukoresha? Nicyo kintu twakomeje kwibaza. Rero wumve ko niyo modoka yari igiye kugonga abashinzwe umutekano ba Uganda. Yari igiye kugonga abashinzwe umutekano ba Uganda. Imana ikinga akaboko. Ubwo murumva rero ibintu byari byakomeye muri Uganda kuri urugamba rw'uno mugabo. Nubwo byaje kumuhama, ubwo nta kindi bahise bakurikizaho, no mukatirirwa icyo gihano cy'urupfu. Ariko ababyeyi babo bana bariraga, bari bihebye. Namwe murabyumva neza, ntago ari ibintu biba byoroshye. Ababyeyi barira, ariko nta kundi icyo twakifuriza ababyeyi, twabwira ngo bihangane nyine, nta kundi. Imana niyo yabahoza ayo marira gusa, ariko nta kindi kintu cyayibashoboza. Rero uyu mugabo mu rukiko twakomeje kugenda tubona amavideo, bari kumuha amazi, bari kumuha amaji. Bamwe na bamwe bakavuga ngo yaba ari ukumushinyagurira, ati hari urupfu rurenze nk'uru nguru, bagiye kukwica bakagenda bamuha amaji. Tukabona bari kumubwira atafunge ikote yari yambaye. Hari naho twegeze tubona uno mugabo yaba arimo araseka,
bamwe na bamwe bakavuga ati no mugabo ni igisimba, ati bibaze kubona umuntu yakwiciye abana akagomeza nagusekera bari kumucira urubanza, no mugabo ni igisimba. Ibyo byose twakomeje kugenda tubibona ku mavideo yagiye acacana, ariko nanjye hano niyo mpamvu hari ngo kugira njye mbagezaho bino biganiro. Christophe akaba rero mu gihe bari bari kumucira urubanza rwiwe, nta kindi abacamanza babashije kuvuga, bavuze yuko nta kindi bagomba kumuhanisha igihano cy'urupfu nawe, kuko muri Uganda nimba wishe umuntu icyaha kikaguhama, ubwo nawe bahita baguhanisha igihano cy'urupfu. Ubwo rero uyu Christophe Okero muri kubona udafite umusatsi, uwo nguwo ufite agacupa k'amazi, uri imbere ya mikorofone usa nk'ugiye kuvugira muri mikorofone, uyu nguyu wehe twaba tubara yuko atari kiri ku inosi y'abantu bazima, kuko yanakoze amakosa akomeye cyane. Kumuhana ni ngombwa. Nshuti muvandimwe rero wakurikiranye ikiganiro, kora subscribe, share and comment kugira ujye ubona kurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, kugira ntagire ikiganiro kimwe kizakigucika. Ikiganiro cyacu nakagaruka nihagira andi makuru yaba yazasohoka nyuma y'ibi ngibi twazabagezaho. Ciao ciao.